Ovako ne, ovako, to nema veze. Tako je to čime vidio. Ajde! Do kraja. Ne, neću. Tam negdje gledam, sad ti Tonko, marš Tonko. Gubi se Tonko. A ne, dobro. Da vidimo. Tonko fotka. Šta se napravili? Krasno! Makava samo izbrkala. Ne mogu vjerovati da to rade. Zašto nešto? Lijepo će A Tonka, što je ono tamo što su napravila? One kupule. Pa to je zvijezdarnica unutra. A on je? Ne, to je tvrđava od... A to je odvojeno? Da. Ovo je od Napoleona tvrđava. Tu. Tonko je si uhvatio kako vidiš? Tu sam borave ovi koji